si bro numo chamo bai chalomo helmet sarawam sake tau su chikonte kento bai KTM ro ko mo ke dung se payo chung speed ke thang bu jan destination suknai speed ke thang ya bu suknai ke tunu speed ke thang ke ni jibon nu shop ni po accident ya tene nu se just the other day am chamono thanga ko ha bro KTM chalo bin global kucha to ke emon monubai ambasak saro aro asuke narrow road turning winding road to ani gari in thausa buno masa mau ba yani nuclear broi butung mani karon asu speed ke nu thang nu travel lai le ma jaga ro lai le me ko mo jaga num ser hau aro jaga thui thang ke sponilo obviously bin in life ni bumi jena lost mam phani lost sini do phani lost aboke number 1 bike chalo mon sirang samchu speed ke ta talo di my dear youths helmet hongdi go slowly nu slow ke thangponi su ke ma jaga nu suknai kintu life is only one time nu jibon abo second time maya ami nijen life no importance ni na life to respect ni na it is a gift of god tu nije samla maya ami helmet hongdi bike no flu ke chalo di discipline jibono toidi aboka jin nini jibono successful ngi mai jenu ong tumonu achieve khemai na ke phe mono to ye drugs no to yang tre ke samchu drugs saye ada bro drugs sawo girlfriend hanya mono mayan ada bro ro ko drugs ani to boyfriend hanya mono mayan there must be some reason of taking drugs ada bro ke mam thano KTM bike saya mayan go drugs saw ada bro ke mai sane tre ke ha bro ke gnang dress kaham chung tong kha mam thano sai ta mai aru cha piu ke ada bro ke bale kusa kaham pumayo KTM bike ko to girlfriend ko to ba boyfriend ko to at ko chao abake dunia wo one time jibon ang kong cha thongye aine rang ko ko oba pro let me enjoy my life abudi ke tuye tani botong na jeta ang chino ami drugs saye weha saye telang khuina ang chaya ang nai ang tre boya ye chung bas ada ke chungi ko chakna kintu drugs sa ke bini consequences ma drugs sa ke weha cha mane aboto cancer hoise drugs saye kuno din hamopro abonu nije khasiye nije self realize ongye self counseling ye banking counseling khaya motivated ongye slime tuya ke nije self desire ke drugs sa bani abo chung weha cha han ke hamye phomaya amo pandawo antini aini happy tv ake chini hani news channel in sio chini lovely youths club Bai Bwrwi karona bono message ring chu now da tasadi now ni mam phana no asu cost kiye college ho yo school ho yo no mam phani expectation tongo chini somaj ni no sakai expectation tongo je chini siklaro chini somaj no din sala beni do phade kiye chuno chu level na nai chung ase to amo kala chini expectation do phani expectation mam phani expectation no nao bodi ke drugs saye misguide nge nijen jibono ko nosto kiye bodi ke chung mam phana du khota di nao ni jibono respect di life of successful undi problem khai mayo problem to ke there is a solution we can solve it together mam khana sadi be open up to your friends be open up to your teachers ni mam khana suggestion sumai ni senior suggestion sumai abri ke life no chung problem no solution ti bayo small things no tongye drugs saye bodi ke jibono no khota kri drugs saye sudu thi maya boro HIV ru recently chung koekjon nu ha nta bain phai tai le thi drugs samon karon ada chini use so ada thui ha drugs samon karon HIV ru yamo pando bodima biaram hangyama chi society ota te mami te bein sale chuno ব্যবসানি কারণে chuno indirect babe chuno chini population atre minimize khena pando chuno slide by koya ni tatese ekmatro ta chuno indirectly bro drugs by chari chi youth strong generation puri khen pa hebron sauthai mo ami chubono nchi ne nangai ami ani message ni bono chini youth strong ti prajoni ti prasaro drugs ta sadi thini ma manu ta sadi ara khota nunglai di enjoyment should be within the limit bosang samchu joto lekha pori mo to jan professional kam ke sambi sa thai ke hasa ka mo successful ya troi pa successful ke ko sana in ko makatore khat